Ayu piana Aji. Ini jeget piana Aji. Bos buat tunang kali ini ngalang. Ini tunang ayu. Oh, ada aja kalau saru jenang lagi. Nah, engkian iki ayu jak sebak sembang iki. Iki lo yuk. Masa ki. Ya nane iloh menenan orang gelah resam kumpal. Mana tak juga nih bicara kita Spanyol kan. Saja nih orang ini loh. Genten Gusti Haji. Pemandangan mesiram durung bisa. Betulan cepak mesti mesiram. Mesirame mesti cara bebek. Pahat celobak. Cakal ya. Ayu, Ya Haji. sampunaan kenten dados namajang ayu. Ane jani pengrawa Haji mriki nyinga ayu, perna ayu mriki. Ayu jagi ka atap penaji sareng dua gong lingsir. Kunapi asan ayu? Yang dua gol lingsan niku. Mas tua niku Haji. Asal kedua katanya barangnya pasti suka ayu. Nanti di sen Haji ya. Pangdongnya di sen Haji nih. Sampunana kayak ayu kenten. Cinga kebenyangan nih. Gini ayu rabian sareng dua gong lingsir. Ayu sanding ida pemerintah gumine gini. Pedati permaisuri ini. Niki na ekan Haji. Yen ben pidan sampun wenten galang. Aji lagi ningkangan niki gumi niki. Pangaji niki dari raja niki ring sigar pedong. Yen mana Haji mangken ngiring yo. Ayu jadi katon majang rendo komisi. Gayen sampun kentan ditutur Haji, tiang ireng mantan Ji. Sakewala kene Ji. Isumana tiang anten sareng ing raja tuwa. Dijang lunas iki. Bang engal jo jang matiang bedleman itu. Yang kepo Haji deman ya, kata Haji deman. Ada Haji. Ayu jadi katon. Ngiring sareng Haji tangkil. Ada anaknya mulado. Apa tapi lagu dia harus mendukung program ini. Apa lagi lo? Hei, apa itu lo? Kayu masak foto. Jangan kau. Oh, jangan kacau. Tapi Rago harus mendukung program-program dan kegiatan Pak Kelih ajak pengurus di Pro Dalam.
bagian ragane ngedoten ane madan rakyat pang bagyo ngeranang imune menit pangengal hilang pandemi covid dan ber masa gitu wah cai jangan ngomong sekan cai nih pesuang sih sigok cidori kan Sekan masih ngomong. ya cito wah di peta kan sakti-sakti kena pemuda Ini malu. Les sih. Ampurayang tukang payas menyang benernya masang kene deh dalam penari ratu Ah, bisa nih kan masang je. di peta kan sakti gumie Apa orang itu? ne garudo magamal dadi pragino yang ini Apa Garuda kawan itu? Kok kuat anda? paseng bos mau kalau lutur bir bang mi akan jang bir Pak, kumpul ngajangan lagi Pak. Kumpul. Ini perantan mana kan? Enggak. jang paling musuh munyi jang ngejar batis kok sidang musuh munyi jang ji Pas montor cing lek-lek tua itu dong. Nuci kejar ini. cai itu ke orang ane dori pedalam pak sweater lek panaknya pas bagus panak nih bos boneta kalem bagus banget sweater pang tawang cie Dilangi selitar. apa tuh Sutar bongol. pak wale ke penai cawi Pak, jago ya dinya di dunia. kewah kene ngajak kene musuh munyi kewah Len, terus kelas sih. Woi, kontak ya, woi, pening kan lu. nem aduh Enggak. milu mencelos lepon untuk aman sih mencelos Pelos. udah ke sigo gitu cang ngerti sekan jan ini cilo Saya ada yang cikuyung orto. nah pas yang pas liu nutur banyak beramai kene buku jani ber Sohong tepuk sih. Cike. Engkan. mati ang cicang di tengah kalangnya apa orang cang jan ini Mati sih. Baik. Oh, anjir. hilang nih lampan cang sang pesu benci nih Oke, dah. pelampan sebenarnya sang pesu cang nih Nah. Begitu engkan. nah pangsing pas liu nutur jadilan barang-barang ragong ibu rakyatnya ajak mengendeng ini ken Apa bisa anjir? nah jaga apa aja pesu tuh ruang uak munyi cara ketek pancing kene Nah, gak. tawang sih ketek pancing apa Apa dong? palas Wah, gua sini tuh. penabuh barang kang yang Les sih. woi Wow. mat kemung Wah. Wah. Siapa main? Jale semut ngajak jawi Twitter bongol. cang mati si tangunya apa mencai sekan nih Ya. nang ding pasing dori kok kue si dia minum Yang ibar penentuan. Jangan kasih. Tahu. oyong walu menin kaman lo jak mengending Oke. barang nah Wah. siap penabuh weh ganteng penabuh weh nih paling muda oro ane li papa ada nih Weh. Saya cepet sih. aing mau ketua demokrat apa ada ane tuh Apa dong? Surya Paloh wah Les. Terus sih. Les. kacangnya kak lamut nah mengending paling ngalek ujak mau kalau ngejar mati siang apa sih
Jangan. Lacur beli dadi terun sing ngalah saja diwas beli tu sing ngalah umah reramana di otot ngalih mantu suge sing setuju anak diwas cara beli kamu subah bejania di Magadi depan subah beli dunia nyakin hati Rumadak hati sidang ojo tanah suge mobil mewah pipes liu rumah metingkah buka songgane pancoran betatakan batu abang mah masih presesane di Subane Adiman anak suge di Subane Adiman anak suge ditunggu nona sing apal jang melindungi daya ngale Prabu torari rarora Didi gesek kacang hijau ajamu torari rarora torari rarora torare rarore torari rarora torari rarora Didi rarora rarero tori rarora rirorero torarerora torari roraro Yong Didi gesek Yong aduh kenyal jang Ampuro Kang Yang jeg tiang sunar singet napi sunar iki. Lihat sih. Apa dok? Terus lihat sih. Menangan ngigal pertama kali kalau mesti les kaman kena jang ngigal. Sing kaman jang lihat. Kenapa dok? Jang tuan. Apa keles ada itu? Nah pas yang liu nyato jadi sih dok. Ah begitu ini. Adone rago dini di Singgar Petung. Ah Ngirengi Gusti Ngurah Hambaro. begitu. Kalau di misi sigogen menlad, misi pangat sekan. Wah, jadi nengkek dikenyat kayak di. Biasa mata kan mata. Udah mata loh. Ceng cie. Tawang cie. Gendong. Bibi cang si kita iseng kepuri nangkil. Ah begitu. Bejab nepukan. Ah Gusti Ngurah aja dogong istri. pun. Sekan nepuk sudah. Jak manying-anyingan nepuk cang ini. Wah, yang sing tapas guden jang nih jak guden cai. Bejab kesabat coba jang batu kas. Pantat teman. Kelihatan bodoh. Jak nongol di ratu sing tahun. Yang bener ada di jelema. Mulu patut ane madang gelah kegaeno. Gitu. Nyak gue bisa magae. Mat pantas kayu. Letok. Si dari togok yo. Engge. An Di subane dari togok, si nadap, si mal ya. adab malik ketemu mancanegara nih. Bang Janton mak gue boleh jinan ke. Nah, nih ben besek paman. Engge. Mak lantas parasa tunggal.
Ben bisa ukir paras. Tadian ke bedogol, male adab nih ke male polijina. Nah, ini ada jelema soleh paman. Ini lada suno timpal ukir. Apa kebakat? Sejabani musuh. Si, kenian tuh titian ke. Atur manah tiang Gusti. Dok iwawu Gusti nyinir di tiang nih kok. Ngukir tunun, kalau gudang ngukir tunun. Nak metato ora do. Gua nemu dulu. Ijus nih. Sangkane bener tadi jelema melajah ngerawas panginutin madan tri kayo parisuda. Lunas lugro dia Gusti. Untuk iwau. Pak, woi, serius deh. Kang Yang Gusti. Dok iwau tiang wiyati ngaturi ratu. Rika manying-anyingan sarang dogong istri. Dong dukoi ratu iwau. Ian tiang teh, sehingga sangat laka duka kapining paman. Apa buin paman padakan saya? Paman dah salah sampingan. Ada nih tiang bak-baknya dan dua gong istri, sehingga cara tutur paman busang. Man, jangan perlu ratu pok-pok yang dua gong istri. Si kene itu tuh. Nang ingat suadar mana dah dipadakan paman. Paman yang aja dulu. Si mulo patut nih madan makin dua gong istri. Paman kaden subuh nawang. Ken pakai bajakan sigar petung nih jadi paman. Ya namangkenan teh yang mangihin. Sasukat palenggo Gusti dados rabi. Jaka dirasa mamung panyai ratu sana makin ratu dan tan pulih tangkil ke puri. Rasarang penampilan. Semalingmu pada pakrimik pada panjang kesana. Yen bangyang pangsiki Gusti Urat. Dane Gusti Ayu Sekar atau pung mibar sane mau dua pekayuna mendado rabi. Nah, nebo sing nawang unduk. Sing mulai yaji sage nuturin pauko dan didiang. Nuku kengke kaden unduk ke. Saget iyayu mendados rapi. Oh. Aduh. Iya, iya udah dirabi ya. Gitu, Pak. Oh, Gusti murah ya. Paman, Aing yang mulo tiang, sangkan paman agung pamekasi waktian. Ini anggon tiang kena sesaya nih paman. Kemudian marajani dua gong lingsin madrepai pikayun lakar ngamen rapi. Ya namangkenan teh. Gitu, Pak. Ya ni ratu jagi pacang lungo ke puri. Didiang para ratu ke kali kobar sareng kober. Jagi ngiring kan kalau mau hidup ratu. Jagi lungo ke puri. Kengken bar berin gitu. Ngiring dia pokoknya ngiring. Nah jadi dengan gelah nangkil kupuri paman. Hanya dia para demi saja nyerang ratu. Mina buentan bocanan ido dua gong istri kapin gelah. Lah jadi iring gelah kapuri paman. Hanya dia misalnya nyarangan iring. Ngiring bar. Iring. Pang patuh cara rajau.
receh.